Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke lona-ke leli khasi-ke noma-ke uqala ungena kulona-ke ungaphumi-ke ungakwenzanga akulungile lapho-ke cindezela-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, akhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa phansi ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze singaphutha ezindaweni njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje kuletheke udaba-ke olushaqisayo-ke ngendlela-ke isimanga-ke laphana-ke kusolwa umona kodliswe uphoyizeni kumngani wakhe eqeda kuthola ipromotion emsebenzini. ULuhambo Majarini oneminyaka engu-26 ubesebenza eShoprite uthole ipromotion lapho asebenzela khona. Uthe uma ezwa umngani wakhe ngalezi ndaba wafikelwa umona. Kuthe izolo wamphathela iskhaftini emsebenzini ngokunganaki-ke wadla usisi, ubese ephathwa isisu samshuka wazibhonqa waze waphuthunyiswa esibhedlela. Ilapho efike khona washonela khona, kodwa kuthiwa before ashone uchazile ukuthi ukudla agcine ukukudla ubephathelwe umngani wakhe-ke laphana-ke kube sobala ukuthi-ke uye-ke laphana-ke ufake lo phoyizeni lo ngoba-ke ukudla-ke bekuqhamuka kuyena-ke laphana-ke kusolwa-ke umona engathi-ke ubenomona ngoba usisi-ke ubesanda kuthola-ke ipromotion-ke laphana-ke emsebenzini-ke. Mina ngicela kulaphana singene ama-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje, ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa phansi ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.